Gdje ste ljudi? Sada igramo Surgeon Simulator 2013. Od kad vas nisam vidio? Evo, vratio sam se. I sada snijemo operacije. Ja sam ovaj mutavi doktor. Evo, možda se igra ovo. Ovako. Znači na Q, W, E, R i space su prsti. Na A, B, na klik se spušta, na desni klik se vrti. Evo, da se zezno malo. Tako. Dobro, šta imaš ima? Team Fortress. Šta je ovo? Dobro, to ćemo za sljedeći epizod. Ja sam uključio sve achievemente. To se zove magije. Nešto sam hakovao. Operacije. Evo ga. Operacija srca. Incomplete. Operišemo Boba. Bob. Ajde da vidimo. Au, šta je ovo, brate? Heart transplant. Ajmo. Transplantacija srca. Ajde, bre. Evo to. Evo ga. Ja sam mu zabili ovo. Moralo da boli. Sa šta da mu lomim? Rebra. Sa šta da mu lomim? Ima da mu sečem. Šta je ovo? Šta je ovo? Šta je ovo? Šta je, bro, ovo ne mogu da dignem. Srce, bej. Begi mi zatvoriti. Ne, daj. To. Seči. Evo ga i druga. Evo ga i treće. Ajde, bre. Četvrto. Peto. Ma šta se ja zanosim više? Sad ću da uzem jednu. Šta se zanosim ja? Opa! Čekaj, op! To! Ova igrica je napravljena od Bossa Studios. Oni su napravili su demo od ove igrice. Nije bio lepi demo. Vadi ova pluća. Stomak. Ajde da mu prerežimo stomak. Evo ga srce i evo lupa. Čekaj, gdje je Scalpel? Evo ga. Tu. I 10. Ovdje je ga. Ajde, bre. Eto ga sam. Op. Čekaj. Gore ruku. Bre, kakav uhvatim sam. Aman, čekaj ovo da... Šal da mu napravim. Ma nema veze. Či ne puta kako stomak po tebe. Nema veze. Ajde sad, srce. Kao ću da bolim ovdje. Evo ga jedan. Tu valjda ovdje. Ispade. Daj mi srce. Zako u Indianu Jonesa na Indijanac.
najđe stomaga ti zvadin pa da miruješ. Vidi krv. Ima 3960. To se ne tu. To se ovdje gore gleda, vidite. O, isprivi srce. Ajde. Sve mu bacim srce pa što bude bude. Pređe ga B. Ocena B. To je ko četvrta. Kolans. Sad mu prišem bubreg. To bubreg. A mislim da je to bubreg. Ajde bubreg. Bubreg. Op. Au, brate, sad šta je ovo? Daj mi, ajde čekić. Boing. 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 Tako. Sad daj mi to. I daj mi to. I daj mi ovo. Sad ovo mora da mi sečem, vjerovatno. Ova creva. I onako, nikad mi ne treba ta creva u životu. Ovako i onako ima da ih sečem. To treba valjda tu, ovdje i ovdje negdje gore. Ajde. Daj. Op. Op, evo. Znači, ovo je pravilno za sečenje. Gledao sam Dr. House. Vidite Dr. House. U meni se budi. Ajde, iskoči da tu plaću. Evo ga, daj baci to tu. Daj mi taj špric. Da mu postavim komaranje. Kako se to radi špricom? Špricom. Kako se to radi špricom? Da ne razumijem. Evo ti šal. Čekaj. Može. Sad, vidi. Čekaj, sad ovo brate, Evo ti maska. Creo nam. Evo ti još jedno. Sad si double creo nam. Jetra, šta će ti? Ako je ovo jetra, možda džigerica nas. Nije džigerica, da je Bog da me budala. Čekaj. Stomak. I onako nikom ne treba stomak. Beši. Zaglava mi se ruka. Ne! Vrati se. Tako. Čekaj. Op, ovdje jedno. Op, ovdje i drugo. Ajde. Evo ga. Vidiš, izgleda kao kobasic. Ne možeš se zezniš, da skuvaš ovo. A nema vez. Ajde, eto ti to. Činiš. Će se mlađeno ide, će ti bi treba. To je sad ovo je najteži deo. Izvuči levi bubreg. Čekaj.
Ajde bre. Aman, čekaj, daj mi to. Ajde, uzmi ga. Dobro, ajde, uzmi. Tu. Ovako. Tako se hvata nož svugdje po svijetu. A možda i ovako. Ono samo kopaš tu. Da ga uhvatiš. Čekaj. Ne! Ispravno. Evo, ovako se hvata. Pravilno nož. Ajde. Ajde, on se nije pomerio od kako sam ga... Čekaj. Ovako. Kada sam mi napravio salatu, što sam napravio? Mislim, ako salata je od mesa. Evo. I dobra muzika. To se zna da svi doktori slušaju na muziku, dok operišu srca i bubreg. Evo. Nema vas. Evo ti još jedna dimljena kobasica. Ajde sad. Op. 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 Či budeš gol? Ajmo ovako, da ga ne zmrdamo. Čekaj. Op. Yes. I to je bilo za ovu epizodu. Sljedeću epizodu operišemo mozak. I radimo ove ambulans kao u pokretu. Operišemo pacijenta. Šta je ovo? 1, 2, 4, 4, 2, 8, 1. I tamo za 4., 5. epizodu operišemo srce, bubreg i mozak u svemiru. I kao specijalne epizode operišemo Heavya iz Team Fortress. I operišemo vanzemaljca. I toliko je bilo za ovu epizodu. Ćao ljudi. Evo i on maše. Vidimo se.